Dobrodošli u novi video na kanalu Srpske Hatake. Danas radimo dugo iščekivanu i traženu priču Itachi Uchihe kroz Naruto i Naruto Shippuden. U današnjem videu imamo sponzora. Anime Kutak je Instagram stranica koja se bavi prodajom anime stvari, kao što su dukserice, majice, kape. Na ekranu možete vidjeti kako izgleda njihova stranica na Instagramu, na kojoj uvek možete ostaviti komentar ispod objave ili da pošaljete poruku DM ako vas nešto interesuje. Oni također posjeduju i sajt na kojem možete da naručite proizvod koji vam se svidi. Ovoga puta sam izabrao duks Itachi Uchihe zbog klipa koji danas radimo. Kvalitet i brzina isporuke su na zavidnom nivou. Posjetite linkovu u deskripciji kako biste došli do stranice, odnosno sajta. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Itachi Uchiha je bio Shinobi Konohe iz Uchiha klana, koji je služio kao ambu kapetan. Kasnije je postao međunarodni kriminalac, nakon što je ubio ceo svoj klan, poštedevši samo svog mlađeg brata Sasuke. Nakon toga se pridružio kriminalnoj organizaciji poznatoj kao Akatsuki, čija ga je aktivnost dovodila u česte sukobe sa Konohom i njenim ninjama, uključujući i Sasuke, koji je pokušao da osveti njihov klan ubistvom Itachija. Nakon njegove smrti otkriveno je da su Itachijevi motivi komplikovaniji nego što su izgledali i da su njegovi postupci bili samo u interesu njegovog brata i sela, i da je ostao odan Konohi do samog kraja. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Itachi je bio prvo dete Mikoto i Fugaku Uchihe. Njegovo rano detinjstvo bilo je obeleženo nasiljem. Kada je imao 4 godine, počeo je Treći svjetski rat Shinobija i on je iz prve ruke bio svedok mnogih ratnih žrtava. Smrt i uništenje koje je doživeo u tako mladom dobu traumatizirali su Itachija i učinili ga pacifistom, što ga je dovelo do toga da neprestano trenira kako bi ostvario svoj san da postane najbolji među ninjama kako bi zaustavio rat u svetu. Sa 5 godina, nakon što je Sasuke postao stariji brat, Shisui je prišao Itachiju i ponudio mu da zajedno treniraju. Ubrzo su njih dvoje postali najbolji prijatelji, formirajući bratsku vezu, i međusobno su učili nove trikove. Tokom napada devetorepe demonske lisice bio je sam kod kuće i čuvao je Sasuke. Također je spasao majku od kamenja koje je padalo, a u animeu je i tražio sklonište sa Izumi. Napad devetorepe je pokvario odnose između Konohe i Uchiha klana, jer je Konoha mislila da su Uchihe odgovorni za napad. Uchihe su premeštene na ivicu sela, izolujući ih od ostatka sela i olakšavajući njihovo praćenje. Sa 6 godina Itachi se upisao na akademiju, gdje je konstantno postizao najbolje rezultate u svakom predmetu i brzo naučio sve veštine, što je rezultiralo time da je hvaljen kao najbolji u svojoj generaciji. Posle samo 4 meseca, njegovi nastavnici su jednoglasno se složili da mu dozvole da rano polaže maturski ispit, jer je Itachi bio više nego dovoljno napredan za nivo genina, koji je položio kasnije tog meseca. Za to vreme počeo je ozbiljno da proučava svetsku istoriju. Na dan kada je diplomirao kao najmlađi posleratni diplomac, prišao mu je Danzo Shimura. Pridruživši se timu 2, Itachi je nastavio da usavršava svoje veštine do nivoa Chunina, što je dovelo do toga da je privukao pažnju vođa Konohe. Ispunjavajući kriterijume, Fugaku mu je dozvolio da prisustvuje sastancima klanova u podrumu hrama Naka. Skoro godinu dana od kako je diplomirao, Itachi je savladao ninjutsu do te mere da su mu misije išle previše lako, ali ga Yuki Minazuki nije preporučio za Chunin ispite. Kada je napunio 8 godina, genini tima 2 su se najviše istakli. Dobili su zadatak da čuvaju gospodara zemlje vatre tokom njegovog godišnjeg putovanja u Konohu. Tokom misije napadnuti su od strane maskiranog čoveka koji je ubio Tenmu Izumo pre Itachija, što je dovelo do toga da Itachi probudi svoj Sharingan, koji je savladao u istom uzrastu. Sa 10 godina zvaničnici Konohe su dozvolili Itachiju da se sam takmiči na ispitima za Chunine, koji je položio i postao Chunin. Sa 11 godina se priključio ambu. Itachijeva dostignuća bila su izvor velikog ponosa za njegovu porodicu. Njegov otac ga je smatrao budućim Uchihinim prosperitetom, a njegov brat mu se divio. Itachi je proveo mnogo vremena sa Sasukeom, retko ga je trenirao i odavao mu je priznanje koje Fugaku nije. Međutim, uz svu pažnju koju je dobijao, malo ko je zaista razumeo Itachija. Verovali su da je njegova izolacija rezultat jaza između njegovih i njihovih sposobnosti, a ne njegovog nezadovoljstva Shinobi životom u večnom sukobu. Na kraju, Uchihin prezir prema njihovom nepravednom tretmanu naveo ih je da planiraju državni udar. Fugaku, šef Uchiha i glavni zaverenik puča, podstakao Itachijevo napredovanje u ambove jedinice kao sredstvo za špijuniranje sela. Itachi je međutim znao da će državni udar Uchiha dovesti do još jednog svetskog rata. To je nešto što on nije mogao da podrži. Umjesto toga postao je dvostruki agent, izveštavajući o Uchihinim akcijama trećeg Hokagea i Savet Konohe u nadi da će im to pomoći da pronađu mirno rešenje. Itachi je podelio teret izdaje svog klana sa Shisuijem, ali kako je vreme odmicalo
isticalo, postojalo je sve jasnije da se mir ne može postići. Shisui je nameravao da upotrebi svoj Koto Amatsukami na Uchihinim vođama da ih primora na pregovore, ali mu je Danzo ukrao desno oko pre nego što je imao priliku. Njegove sopstvene mogućnosti su iscrpljene. Shisui je poverio svoje preostalo oko Itachiju i molio ga da zaštiti selo i njihovo porodično ime pre nego što je skočio u reku Naka i počinio samoubistvo. Itachi bio uznemiren Shisuijevom smrću, dovoljno da probudi svoj Mangekyo Sharingan. Kada ga je sledećeg dana neki Uchiha koji već bio sumnjičav prema Itachiju optužio da je ubio Shisuja i iscenirao samoubistvo, Itachi je izgubio prisebnost i napao ih, lako ih pobedivši. Nastao je razdor između Itachija i njegove porodice, a njegovo upozorenje da preispituju šta rade naišla su na gluve uši. Sa 12 godina unapređen je u kapetana Ambu jedinica, a njegova zvanična godina unapređenja je bila 13. godina, zbog Danzovog zahtjeva i Hiruzenovog prihvatanja. Iako je treći Hokage i dalje želeo da pregovara sa Uchihama, Danzo Shimura je shvatio da više ne postoji ishod koji bi mogao dovesti do opstanka Uchiha klana. Objasnio je to Itachiju i ostavio mu izbor: podržati Uchihin puč i da ceo klan, uključujući i Sasuke, poginu u sukobu koji bi usledio, ili da prihvati zadatak da ubije ceo klan pre nego što puč zaživi, ali će mu biti dozvoljeno da poštedi Sasuke. Itachi je izabrao svog brata. Uprkos tome što je napravio svoj izbor, Itachija je mučila krivica, posebno sa saznanjem da Shisui najverovatnije neće oprostiti njegov izbor da uništi ceo klan. Međutim, sećajući se reči svog oca da ne dozvoli drugima da odlučuju o njegovom životu, odlučio je da nastavi svojim putem. Dok je obavljao poslednje pripreme, Itachi je otkrio maskiranog čoveka koji se šunjao oko Konohi. Posmatrajući ga, došao je do uverenja da je čovek zaista Madara Uchiha, koji je bio spreman da izazove neki novi sukob. Itachi mu je prišao sa ponudom da mu pomogne da zbriše Uchihe, osvetivši im se što su ga napustili decenijama ranije, ako Madara poštedi selo, na šta je Madara pristao. U jednoj noći Itachi i Tobi su poklali ceo klan. Itachi je preuzeo odgovornost na sebe da lično pogubi svoje roditelje. Uprkos njegovoj izdaji nisu imali nikakvu zlobu, već su mu u trenucima pre nego što su ubijeni rekli da su ponosni na njega i tražili su mu da se brine o Sasuke. Uznemiren od tuge zbog svojih postupaka, Itachi je u Sasuke vidio jedinu osobu prikladnu da ga kazni za njegove zločine. Da bi postavio Sasuke na ovaj put, on se predstavio kao negativac. To je učinio tako što je dozvolio Sasuke da ga pronađe kako stoji iznad tela njegovih roditelja i koristi Tsukuyomi da ga muči vizijama njihovih ubistava. Sasuke je pobegao, plašeći se za sopstveni život, ali Itachi ga je jurio da bi mu rekao laž koju je izmislio, to jest da je ubio njihovu porodicu kako bi testirao svoju hrabrost. I sada je želeo da testira sebe protiv jedinog preostalog izazova za njega, malog brata kojeg nikada nije voleo. Podstakao je Sasuke da postane dovoljno jak da ga ubije i osveti, i u tom cilju predložio mu je da nabavi sopstveni Mangekyo Sharingan. Itachi je otišao, ali je bio iznenađen kada je otkrio da ga je Sasuke već proganjao sa tek probuđenim Sharinganom. Sasuke u pokušaju osvete je propao i on se onesvestio, ali ne pre nego što je vidio Itachija kako plače od kajanja. Nakon toga maskirao je klona u člana Korena kako bi zapretio Danzu da će odati Konohin tajne u neprijateljska sela ako dotakne Sasukea. Pošto je shvatio da se Danzu ne može verovati da će održati svoje obećanje. Za svoj poslednji posao u selu, Itachi je posjetio trećeg Hokage i prijavio je da je njegova misija završena, na veliko iznenađenje i razočarenje trećeg. Itachi je zatražio da treći pazi na Sasukea, što se treći zakleo da će učiniti. Itachi je javno napustio selo kao izdajnik, ali tajno sa novom misijom, da se infiltrira u Tobijevu organizaciju Akatsuki i spreči je da krene protiv Konohije. U animeu, u nekom trenutku nakon pridruživanja Akatsukiju, u početku je bio u partnerstvu sa Yuzo Bivom. Dok se navikao na novo okruženje i dobro sarađivao sa svojim partnerom, duo je na kraju dobio misiju u zemlji vode. Nakon što su je završili, upali su u zasadu tima lovaca na čelu sa Yagurom. Iako je na početku bilo teško izboriti se protiv savršenog Jinchurikija, Itachi je uspeo da ga pobedi sa Amaterasom, ali tek nakon što je Yuzo Bivo ubijen. Nešto kasnije, Orochimaru je pokušao da ukrade Itachijevo telo da bi dobio Sharingan, ali ga Itachi lako savladao, zarobivši ga u Genjutsu. Ocekao mu je levu ruku kako bi ga sprečio da poništi tehniku. U animeu Itachi izrazio gađenje prema Orochimaru zbog njegovih nehumanih eksperimenata i spremao se da ga ubije, ali je Kabuto spasao Orochimarua i obojica su bili primorani da napuste Akatsuki. Kasnije je Itachi bio u partnerstvu sa Kisamem Hoshigaki, sa kojim se povezao zbog njihove zajedničke slave ubijanja sopstvenih sunarodnika. Da bi našao zamenu za Orochimarua, Itachi je pomogao da se regrutuje Deidara, čiju umetnost je pobedio svojim Genjutsuom. Deidara se tada zaklao na osvetu zbog ponižavajućeg poraza. U animeu Itachi je također pomogao u regrutovanju Hidena. Pain je na kraju otkrio Orochimarov pokušaj da uništi Konohu i zatražio je tim da to istraži. Itachi se odmah prijavio iz brige za Sasukeovu bezbednost. U nekom trenutku Itachi je zadobio smrtonosnu bolest. Održao se u životu tokom godina lekovima i čistom snagom volje, kako bi mogao da živi dovoljno dugo da umre od Sasukeove ruke. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies.
Nakon sloma Konohije i smrti trećeg Hokagea, Itachi i Kisame koriste Itachijevo prethodno iskustvo kao ambua da se neotkriveno infiltriraju u selo. Ipak ih primećuje Kakashi Hatake, koji šalje Asumu Sarutobija i Kurenai Yuki za njima da utvrde njihov identitet i svrhu. Itachi i Kisame ih vode na izolovanu lokaciju i otkrivaju se. Asuma i Kurenai ih zaustavljaju, ali i predstavljaju mali izazov i samo zahvaljujući blagovremenom dolasku Kakashija oni su spašeni. Itachi i Kakashi se bore svojim Sharinganima, ali Itachi se brzo pokazuje kao superiorniji i koristi Tsukuyomi da učini Kakashija bespomoćnim. Ali je iznenađen što Kakashi ne samo da ostaje u stajaćem položaju, već zna da oni i Akatsuki traže Devetorep. Itachi naređuje Kisame da uhvati Kakashija kako bi saznao šta još zna i ubije ostale, ali Kisame uparira Might Guy. Kako stvari eskaliraju, Itachi i Kisame odlučuju da se povuku. Nakon što je potvrdio da je Sasuke bezbedan, Itachi se pretvarao da juri Naruta kako bi tajno obavestio Konohu o Akatsukijevim ciljevima. Itachi i Kisame prate Jinchurike Devetorepe Naruto Uzumakija do grada Shukuba. Pošto Naruto pod zaštitom Jiraye, Itachi koristi genjutsu na atraktivnoj ženi da odvuče Jirayu. Suočavaju se sa Narutom i razmišljaju kako da ga uhvate, pre nego što donesu odluku prekida ih Sasuke, koji je čuo za Itachijev povratak i napada ga Chidorijem. Itachi ga lako odbija i onda lomi Sasukeov zglob, ali Jiraiya se vraća pre nego što stvari mogu da krenu dalje. Ne želeći da bude uvučen u borbu sa Jiraiom, ali suočen sa silnom željom svog mlađeg brata za osvetom, Itachi bez napora savladava Sasukea i smejava Sasukeovu slabost. Onemogućava ga Tsukuyomijem, a zatim pokušava da pobegne. Jiraiya pokušava da ih zaustavi pomoću prizivanja, ali Itachi koristi Amaterasu kako bi oni i Kisame mogli da pobegnu. Uprkos njegovim najizglednim namerama da uhvati Naruta, Itachijevi jedini pravi razlozi za povratak u Konohu bili su da nakon smrti trećeg Hokagea podsjeti dan za Shimuru i ostatak savjeta Konohije da je on još uvek tu i da ne urade ništa što će nauditi Sasukeu. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Itachi i ostatak Akatsukija se okuplja da razgovara o napretku svojih planova, kao i o nedavnom savezu Sasuke sa Orochimaruom. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Dok zapečaćuje Jednorepog, Akatsuki saznaje da se ninja Konohije približavaju ka njihovoj lokaciji. Baš kao što se Kisame dobrovoljno javio da staje na putu Team Guy, Itachi se dobrovoljno javlja da presretne Team 7. Nagato koristi svoju tehniku promjene oblika da napravi klon Itachija, koji može daljinski da kontroliše. Tog klona je iskoristio da presretne Team 7. Team 7 se bori protiv njega, a Itachi je impresioniran Narutovim rastom, ali ipak uspeva da ga uhvati u genjutsu. On muči Naruta zbog njegovih neuspeha da zaštiti svoje prijatelje, posebno Sasukea, sve dok Narutovi prijatelji nisu poništili genjutsu. Itachijev klon je na kraju poražen s strane Narutovog velikog Rasengana, ali uspeo da kupi dovoljno vremena da Akatsuki zapečati Jednorepu. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Nakon što je Kisame uhvatio Četvorepu, Akatsuki se sastaje da ga zapečati. Pre nego što pečaćenje počne, obavešteni su da je Sasuke ubio Orochimaru nakon 2,5 godine treninga sa njim i da sada dolazi po Itachija. Deidara i Tobi kreću na Sasukea nakon što su zapečatili Četvorepu, a Akatsuki kasnije dobije izveštaje da su sva trojica ubijena. Kisame teši Itachija, govoreći mu da je on sada poslednji Uchiha, ali Itachi odgovara da je Sasuke još uvek živ, a čak i da je umro, kaže da postoji još jedan Uchiha, aludirajući na to da je Tobi sigurno preživeo. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Znajući da mu je kraj blizu, Itachi šalje klona Senke da pronađe i sastane se sa Narutom. Kada ga je Naruto napao, Itachi insistira da želi samo da razgovara. Pita Naruta šta mu Sasuke znači i šta će uraditi ako se ikada Sasuke okrene protiv Konohi. Naruto odgovara da je on Sasukeov brat, bolji brat od Itachija, i da će, ako Sasuke ikada napadne selo, braniti ga bez da ubije Sasukea. Itachi je zadovoljan ovim odgovorom i daje Narutu posebnu vranu koju on čuva u Narutovom telu. Nije rekao Narutu koja je svrha te vrane, ona je usađena u Naruta pomoću Shisuyevog Mangeke Sharingana, koja će reagovati kada vidi Itachijeve oči i primorat će svakoga ko ima Itachijeve oči da zaštiti Konohu, pošto očekuje da će Sasuke u jednom trenutku uzeti njegove oči ako probudi Mangeke Sharingan i sazna istinu. Plan je da vrana ponovo uspostavi Sasukevu lojalnost selu nakon što Itachi umre. Itachijev klon nakon toga nestaje. Još jedan klon iz Senki omogućava Sasukeu da ga prati i to je jedno od Akatsukijevih jazbina. Sasuke ga napada pokazujući nove sposobnosti koje je naučio i na taj način ubeđuje Itachija da je postao dovoljno jak. Klon iz Senki organizuje sastanak sa Sasukeom u skrovištu Uchiha pre nego što je nestao. Dok Itachi čeka Sasukea, Kisame patrolira ispred skrovišta i ne dozvoljava nikome osim Sasukeu da uđe. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Kada je Sasuke stigao, počinju sa razvonom genjutsua.
Na Sasukeov zahtev Itachi mu govori o Tobiju, koji se također predstavlja kao Madara. Kao i u misterijama Mangekyo Sharingana i još moćnijeg večnog Mangekyo Sharingana, Itachi izražava svoje razočarenje što Sasuke još uvijek nije stekao sopstveni Mangekyo Sharingan. Govori kako on može da iskoristi Sasukeove oči da dobije večni Mangekyo. Razmena genjutsu se završava kada se Sasuke oslobodio Itachijevog Tsukuyomije, čime počinje prava borba. Kreću sa ninjutsom i jedan i drugi koriste velike plamene lopte. Kada je Sasuke napravio prednost, Itachi koristi Amaterasu, pokušava da pogodi Sasukea. Na kraju je zapalio okolnu šumu, ali konačno uspeo da uhvati Sasukea. Sasuke beži od plamena i izvodi više tehnika oslobađanja vatre. Prvo vatrenu tehniku velikog zmaja, kad je Itachi spustio gard, ali Itachi izbegava. Sasuke mu govori da on nije ni bio meta. Nakon Sasukeovog napada, olujni oblaci se skupljaju i munje se spremaju, omogućavajući Sasukeu da napadne Itachija sa Kirinom. Iako je skrovište uništeno, Itachi preživljava zahvaljujući svom Susanu. Sa svojim aktivnim Susanom, Itachi prilazi Sasukeu. Pošto je iskoristio svu svoju čakru da izvede Kirin, Sasuke aktivira svoj ukleti pečat neba i iz očaja da pobedi Itachija oslobađa Orochimarua. Orochimaru izvire iz Sasukeovog tela koristeći tehniku 8 grana i izjavljuje svoje namere da konačno uzme Sasukeovo telo za svoje. Itachi, koji je produžio bitku da bi izvukao Orochimarua, proba da ga Susanovim mačem Totsuka, zapečativši Orochimarua i uklonivši Sasukeov prokleti pečat. Itachi nastavlja da prilazi Sasukevu, govoreći mu da je odlučio da sada uzme njegove oči, a Sasuke uzaludno pokušava da ga otera od sebe. Susano nastavlja da štiti Itachija, ali sve manje kako Itachi kreće da kašlje krvi i da se onesvešćuje. Itachi je prilazio Sasuke tvrdeći da želi njegove oči. Kada je konačno stigao do njega, izgledalo je kao da Itachi kreće da uzima njegove oči, ali umjesto toga ga je samo pipnuo po čelu. U tom trenutku je zapečatio Amaterasu u Sasukeove oči. Postavljen je da se aktivira protiv Tobijevog Sharingana kako bi zaštitio Sasuke od njega. Na sličan način kao što je opisao smrti Kisameu, Itachi je umro nesposoban da zadrži tu masku da želi Sasukeove oči. On se nasmejao i izvinio Sasukeu, govori mu da je ovo kraj pre nego što se srušio od bolesti na pod sa osmehom na licu. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. U animeu Kabuto Yakushi reinkarnira Itachija da bi ga iskoristio protiv tima 7. Nije mu uspelo, pa se Kabuto zapitao da li je usavršio Edo Tensei ili nije. Četvrti Shinobi rat je bio na pomolu. Kabuto prilazi Tobiju, koji je preživeo implantiranje Amaterasu, i nudi mu da se pridruži Akatsukiju, tako što će da oživi pomoću Edo Tenseija, Itachija i 4 ostala mrtva člana Akatsukija. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Kada je počeo četvrti svetski rat Shinobija, Itachi je mobilisan sa ostatkom Kabutove kolekcije reinkarniranih ninji. Itachi je uparen sa Nagatom, kojeg nosi zbog Nagatovih oštećenih nogu. Oni razgovaraju o Akatsukiju i o tome koliko malo su oni, posebno Nagato, zapravo znali o organizaciji. Obojica su bili samo pijuni koje je Tobi držao zbog svog doujutsu, a sada su oživljeni tako da ih Kabuto može koristiti iz istog razloga. Naruto i Killer Bee pronalazi Itachi i Nagata. Itachi saznaje nekoliko stvari dok ga Kabuto primorava da se bori protiv njih. Narutov režim čakre sa 9 repova ukazuje na to da je konačno preuzeo kontrolu nad 9 repom i da Biova upotreba Samehade dokaz da Kisame mrtav. Naruto mu govori da Sasuke sada radi sa Akatsukijem na uništavanju Konohije, jer mu je Tobi rekao istinu o propasti Uchiha klana, na Itachijevo veliko razočarenje i tugu. Itachi i Nagato nastavljaju da se napadaju, ali daju savete Naruto i Biu kako da izbegnu napade. Kada mu se otvorila prilika, Itachi poziva vranu koju usadio Naruta pre smrti i dozvoljava joj da iskoristi svoj genjutsu na njemu, nadjačavajući Kabutovu kontrolu svojom unapred isplaniranom misijom da zaštiti Konohu. Sada, slobodno da radi šta želi, Itachi se pridružuje Narutu i Biu protiv Nagata, koristeći Amaterasu na njemu i njegovim prizivanjima. Itachi nastavlja da eliminiše Nagatova prizivanja i također spašava Bia i Naruta da ih Nagato ne ubije. Nagato koristi Chibaku Tensei, ali njih trojica udružuju snage da ga unište. Itachi ubada Nagata Totsuka mačem, zapečativši ga i okončavši bitku. Itachi sada odlučuje da se lično pobrine za Kabuta kako bi okončao Edo Tensei. Pre odlaska on uništava vranu i Shisuyovo oko sa Amaterasom da ne bi pao u pogrešne ruke i poverava Narutu misiju da vrati Sasukea na pravi put. See the worst through my eyes. Could be truth, could be lies. Nagato je uspeo da locira Kabutovu lokaciju i Itachi se zaputio ka tamo. Usput se slučajno sreće sa Sasukeom. Osjećajući da je nedostojan Sasukea, Itachi pokušava da ga izbegne kao i njegova pitanja. Sasuke je insistirao da Itachi otkrije sve. I Itachi mu priznaje da napravio grešku manipulišući Sasukeom putem koji je želeo, što je Sasuke dovelo u goru poziciju nego što ikada nameravao. Dok se približavaju Kabutu, Itachi pokušava da nagovori Sasukea da ga ne prati, ali Sasuke kreće da ubije Kabuta, blokira ga Itachi, koji objašnjava da Kabuto mora ostati živ ako žele da ponište Edo Tensei. Sasuke nudi pomoć pod uslovom da će Itachi posle toga konačno razgovarati sa njim. Itachi se slaže. Kabuto pravi maglu kako bi sprečio sebe da upadne u genjutsu. Itachi i Sasuke blokiraju napade svojim Susanom, samo da bi otkrili
da su izgubili trag Kabutu. Itachi shvata da je Kabuto dostigao Sage mod i štiti Sasuke od napada. Itachi podsjeća Sasuke na misiju koju su išli kao deca da love vepra, koju su ponovo izveli svojim susanima protiv Kabuta. Kabuto ovo izbegava i uzima Sasukeov mač koji koristi da napadne Itačija. Itachi vraća mač nazad i odseca jedan od rogova Kabuta. Kabuto pokušava da okrene Sasukea protiv Itačije, ukazujući na sve laži i nepoverenje koje Itachi godinama pokazuje Sasukeu. Itachi priznaje svoje greške, ali obećava da će otkriti neku tajnu Sasukeu nakon što izvede svoj Izanami. Kabuto je uveren da ne može biti pobeđen jer ne mogu da gubiju i zbog mera predostrožnosti koje je preduzeo da izbegne Genjutsu. On kontroliše pećinu i kako bi ih zatvorio u nju koristi DNK za izvođenje niza drugih napada dugog dometa, pokušavajući da dođe do glave Itačije i povrati kontrolu nad njim. Sasuke sve više želi da ubije Kabuta, ali mu Itachi govori da sačeka dok Izanami ne bude spreman. Dok se Itachi i Sasuke bore protiv Kabutove rekreacije Orochimarua, Kabuto seče Itačija na pola. Itačijevo reinkarnirano telo se brzo regeneriše i on koristi Sasukeov mač da odseče još više istog roga od Kabuta. Ovo stvara senzornu petlju nezavisnu od vida, koja zarobljava Kabuta u večnu borbu. To je Izanami. Kabuto ima šansu da pobegne od Izanamija prihvatajući sudbinu, protiv koje sada pokušava da se bori, preuzimajući tuđe moći, što je Itačijev poklon njemu zbog njihovih sličnosti. Nakon toga stavlja Kabuta i pod Genjutsu kako bi ovaj izveo znakove rukama i okončao Edo Tensei. Dok Kabuto izvodi znakove rukama, Sasuke govori Itačiju da neće oprostiti Konohi, što je naterala Itačija da uradi ono što je uradio, i da će nastaviti raditi protiv sela uprkos Itačijevoj želji da zaštiti selo. Itači ga sluša, ali ostavlja Sasukea bez odgovora. Kada je Edo Tensei počeo da se poništava, on se suočava sa Sasukeom i napokon prizna da je istina sve što je Sasuke čuo o njemu od Tobija. Čak je i preneo Sasukeu neka svoja sećanja kako bi u potpunosti razotkrio laži koje je izgovorio. Krenuo je rukom na Sasukea. Izgledalo je kao da opet želi da mu pipne čelo, ali umjesto toga je približio svoju glavu njegovoj, simbolizujući da više ne vidi Sasukea kao dete, već ravnog sebi. On kaže Sasukeu da ne želi oproštaj i obećava da će voleti Sasukea bez obzira šta odluči da uradi. Njegovo reinkarnirano telo nestaje i njegova duša se vraća u zagrobni život. To je to što se tiče priče, po meni najbolje napisanog lika u celom Naruto svetu, Itačija Uchihe. Odluke koje je morao da donese tako mlad, kao i njegovi postupci koji su zaštitili selo i njegovog brata, naterali su mnoge da zavole Itačija. A vama, ako se svidio video, obavezno ga lajkujte i ne zaboravite da predložite u komentaru sledeću životnu priču. Pozdrav! It's my curse, it's my pride. Pay the dues, pay the price. See the worst through my